Dear student, today in this video I am going to explain about the class 10 social science, the history chapter 4 and this one part 8. Today's topic is Quit India movement and Assam. Japan after overrunning means spread over Singapore and Rangoon in 1942 was knocking at the very doors of India. মানে জাপানে 1942 চনত ছিংগাপুৰ আৰু ৰেংগুন দখল কৰাৰ পিছত ভাৰতলৈ দ্ৰুত গতিত অগ্ৰসৰ হৈছিল। গান্ধী and the other Congress leaders felt that the presence of the British in India would necessarily invite Japan to invade India. মানে গান্ধীজী আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ অন্য নেতাসকলে ভাবিছিল যে ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলৰ অস্তিত্বই জাপানীসকলক ভাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব। Means Gandhi and the other Congress leaders felt that the presence of the British in India would necessarily invite Japan to invade India because in 1942, after spread over Singapore and Rangoon, Japan was knocking at the very doors of India. Consequently, after much deliberation means long and careful discussion, the All India Congress Committee in Bombay on August 8, 1942 passed the famous Quit India or Bharat Choro resolution. মানে ঘটনাক্ৰমে বহুত আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত 1942 চনৰ 8 আগষ্টত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে বম্বেত বিখ্যাত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছিল। Means after much deliberation on August 8, 1942, the All India Congress Committee in Bombay passed the famous Quit India or Bharat Choro resolution. Gandhi's speech at the historic August meeting took place at Gwalior Tank in Bombay and this place is now known as the August Kranti Moidan. মানে গান্ধীজীয়ে ঐতিহাসিক আগষ্ট সভাত বোম্বাইৰ গোৱালিয়া টেংকত ভাষণ দিছিল আৰু সেই ঠাইক পৰৱৰ্তী সময়ত আগষ্ট কাণ্ট্ৰি ময়দান নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। Means at the historic August meeting, Gandhiji gives his speech and this meeting took place at Gwalior Tank in Bombay and this place is now known as the August Kranti Moidan. A great struggle was launched demanding immediate freedom and end of British rule. It was during the course of this movement that Gandhi gave his powerful slogan do or die. মানে তৎক্ষণাত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পেলাই অনতিপলমে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদানৰ দাবীত এক মহান সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে তেওঁৰ শক্তিশালী ডু অৰ ডাই মানে কৰিম বা মৰিম শ্লোগানেৰে জনতাক আন্দোলনলৈ আহ্বান জনাইছিল। Means at that time a great struggle was launched with the demand of immediate freedom and also end of British rule. And during this time, the Mahatma Gandhi gave his powerful slogan do or die. People from all walks of life participated in the movement. মানে সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণে এই আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। The government on its part suppressed the agitation with an iron hand. The Congress party was declared illegal and its leaders including Gandhi were put behind bars. মানে চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে এই আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কংগ্ৰেছ দলক অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই দলৰ নেতাসকলক মানে গান্ধীজীকে ধৰি সকলোকে কাৰাগাৰলৈ পঠিওৱা হৈছিল। Thousands were arrested and imprisoned. মানে হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাবাস দিয়া হৈছিল। Means the government suppressed the agitation with an iron hand and they also declared the Congress party was illegal and its leaders including Mahatma Gandhi and thousands people were arrested and imprisoned. Like in other parts of India, in Assam also the major Congress leaders were arrested and the Assam Pradesh Congress Committee, the District Congress Committee and other subsidiary bodies were declared unlawful.
মানে ভাৰতৰ দৰে অসমতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু অন্যান্য ঐক্য মঞ্চসমূহক অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। All forms of meeting, hartals and gathering were banned. The movement in Assam started with non-violent methods of hartals, processions, demonstration and picketing. মানে সকলো ধৰণৰ সভা, হৰতাল আৰু মানুহৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু অসমত এই আন্দোলন অহিংসা পদ্ধতিৰে হৰতাল, শোভাযাত্ৰা, সমাৰোহ আৰু পিকেটিং আদিৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছিল। Means like in other parts of India, in Assam also the major Congress leaders were arrested and they declared that the Assam Pradesh Congress Committee, the District Congress Committee and other subsidiary bodies were unlawful. Then they also banned all types of meetings, hartals and gatherings. So the movement in Assam started with non-violent methods like the hartals, processions, demonstrations and picketing. However, leaders being in jail and with the growing police atrocities, the movement turned into rebellion. মানে জেলত থকা নেতাসকলৰ ওপৰত পুলিচৰ অত্যাচাৰে সীমা চেৰাই যোৱাত এই আন্দোলনে বিপ্লৱ বা হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। Means the movement turned into rebellion when the leaders being in jail and with the growing police atrocities. The people attacked government buildings, destroyed railway tracks and sabotaged military supply lines. মানে জনসাধাৰণে চৰকাৰী ঘৰ দুৱাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ৰেলপথ আৰু সামৰিক বাহিনীৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ পথসমূহ ধ্বংস কৰি দিছিল। Particularly in Nagaon and Dorong districts, government buildings were regularly attacked and officers were assaulted. মানে বিশেষকৈ নগাঁও আৰু দৰং জিলাত চৰকাৰী ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস কৰাৰ লগতে চৰকাৰী বিষয়াবোৰক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল। Means the people attacked government buildings, destroyed railway tracks and sabotaged military supply lines mainly in Nagaon and Dorong districts. There were incidences of sabotage on railways near Sahabi Bazar in Habiganj, Horupothar in Golaghat, Panbari and Rongya in Kamrup and Safrai in Sibsagar. মানে হাবিগঞ্জৰ চাহাবী বজাৰ, গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ, কামৰূপৰ পাণবাৰী আৰু ৰঙিয়া আৰু শিৱসাগৰৰ চাফৰাইত ৰেলপথ বগৰোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। Means in different places of Assam, there were so many incidences of sabotage on railways. Throughout the country, the British responded to the movement by mass arrests and public flogging. Hundreds of innocent people died in this violence and the Congress leadership was cut off from the rest of the world till the war was over. মানে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰসাৰিত এই আন্দোলনক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিভিন্ন উপায়েৰে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু শ শ নিৰপৰাধী মানুহ পুলিচৰ লাঠি চালনাত আহত হৈছিল আৰু যুদ্ধ শেষ নোহোৱালৈকে কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। Means throughout the country, hundreds of innocent people died in this violence and the Congress leadership was cut off from the rest of the world till the war was over. In Assam too, the government started taking stern measures to repress the movement. মানে অসমতো এই আন্দোলন দমন কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। Means in Assam also, the government took some stern measures to suppress the movement. Kukhol Kaur was hanged in connection with derailment of a train at Horupothar. মানে সৰুপথাৰত ৰেল বগৰোৱাৰ অভিযোগত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। Brutal police firings took place at Patasarkuchi, Borpeta, Fokiragram, Gwalpara, Dhekiajuli and Gawpur, both in Dorong districts, killing hundreds of people including a 14-year-old girl, Kanaklata Borua of Gawpur.
মানে বৰপেটাৰ পাটাচাৰকুছি, গোৱালপাৰাৰ ফকীৰাগ্ৰাম আৰু দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঢেকীয়াজুলি আৰু গহপুৰ আদি ঠাইত পুলিচৰ গুলীচালনাত অত্যাধিক লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু মৃত্যুবৰণ কৰাসকলৰ ভিতৰত গহপুৰৰ 14 বছৰীয়া কনকলতা বৰুৱাও আছিল। Means the brutal police firings took place mainly in Borpeta, Gwalpara and Dorong districts, and they killing hundreds of people, including a 14-year-old girl, Kanaklata Borua of Gofpur. It was genuinely a mass movement, bringing into it hundreds of thousands of ordinary Indians. Isolated incidents of violence broke out around the country, but the British acted quickly and arrested thousands of people and kept them in jail till 1945. মানে ভাৰতীয় আন্দোলন প্ৰকৃতাৰ্থত এক গণ আন্দোলন আছিল। বহু হেজাৰ সাধাৰণ জনতাই অংশগ্ৰহণ কৰা এই আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰেও আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ লগতে হেজাৰ হেজাৰ মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 1945লৈকে জেলত আটক কৰি ৰাখিছিল। Means it was genuinely a mass movement, but in some places of Assam this movement became a rebellion. So the British acted quickly and arrested thousands of people and kept them jailed till 1945. Apart from filling up jails with rebellious leaders, the British also went ahead and abolished civil rights, freedom of speech and freedom of press. মানে চৰকাৰে আন্দোলনৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও ৰাইজৰ অসামৰিক অধিকাৰ, বাক স্বাধীনতা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক বন্ধ কৰিছিল। The brutal repression did end the mass phase of the struggle, but few leaders who had escaped arrest went into hiding and tried to guide the mass movement by consolidating underground networks. মানে এনেধৰণৰ কঠোৰ নীতিৰ দ্বাৰা চৰকাৰে এই আন্দোলন দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু জেলৰ বাহিৰত থকা কিছু সংখ্যক নেতাই আত্মগোপন কৰি এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। Means for the suppression of this revolt, the British went ahead and abolished civil rights, freedom of speech and freedom of press. But the few leaders who had escaped arrest went into hiding and tried to guide the mass movement by consolidating underground networks. Among them were Joy Prakash Narayan, S.M. Joshi, Aruna Asaf Ali, Ram Manohar Lohia, Ashut Patwardhan and Sucheta Kripalani. মানে আত্মগোপনকাৰী নেতাসকলৰ অন্যতম আছিল জয় প্ৰকাশ নাৰায়ণ, S.M. Joshi, অৰুণা আছাফ আলী, ৰাম মনোহৰ লোহিয়া, অচ্যুত পাটৱাৰধান আৰু সুচেতা কৃপালানী। In Assam, such underground activities were carried out by Shankar Chandra Barua, Mahendranath Hazarika, Jyoti Prasad Agarwala, Lakshmi Prasad Goswami, Barjanath Sharma and Gahan Chandra Goswami. মানে অসমত আত্মগোপনকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল শংকৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা, মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, লক্ষ্মী প্ৰসাদ গোস্বামী, বৰ্জনাথ শৰ্মা আৰু গহন চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। Means so many leaders of this movement, they carried out their underground activities for this movement not only India, also in Assam. By 1943, there were around 32 underground volunteer camps at Bajali alone. Many such camps were organized in Kamrup, Nagaon, Dorong and Shivsagar. মানে অকল বজালিতে 1943 চনত কমেও 32টা গোপন স্বেচ্ছাসেৱী কেন্দ্ৰ গঠন হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ সংগঠন অসমৰ আন আন ঠাইত ঘাইকৈ কামৰূপ, নগাঁও, দৰং আৰু শিৱসাগৰত গঠিত হৈছিল। Means there were around 32 underground volunteer camps at Bajali alone by 1943, and many such camps were organized in many places of Assam. During the Quit India movement, parallel governments were formed in a few rural areas in Assam. Village panchayats were established at places like Bajali, Hatisung, Dhokwakhana, Roha, Jamuguri and Bahjani.
মানে ব্ৰিটিছৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ একাংশ নেতাৰ অন্যতম কাৰ্যসূচী আছিল আৰু অসমৰ বাজালি, ঢকুৱাখানা, ৰহা, জামুগুৰি, বাহজানী আদি ঠাইত আন্দোলনকাৰীয়ে গাঁও পঞ্চায়ত গঠন কৰি স্থানীয় শাসন গাঁওবাসীৰ হাতত তুলি দিছিল। Means another one activities of these leaders of the movement was the parallel governments were formed in a few rural areas in Assam and they established village panchayat in many places of Assam. By 1944, even when the Congress leaders were still behind bars, the movement was dominated by the government with enormous force. Many nationalists were disappointed that the Quit India movement had failed. মানে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে জেল খাটি থকাৰ সময়তে 1944 চনত উপনিৱেশিক চৰকাৰে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি এই আন্দোলন দমন কৰিছিল। এই আন্দোলনৰ বিফলতাত বহু জাতীয়তাবাদী নেতা হতাশগ্ৰস্ত হৈছিল। Means by 1944, the movement was dominated by the government with enormous force, but many nationalists were disappointed that the Quit India movement had failed.